Ako mene lično pitate, nalazimo se u jednoj od najljepših sarajevskih baš čaršijskih ulica. Zašto? Ona je spoj tradicije, spoj neke nove kulture, starih zanata, ali i posebnih slastica. S namjerom sam vas dovela u ovu ulicu, zove se Čizmedžiluk. Ovdje se nalazi baklava dućan. Ovdje je poznata tradicionalna sarajevska baklava. Idemo da je probamo. Dobar dan, kako ste? Dobar dan. Ja sam Lila, televizije Hayat. Ja sam Vehid Tulek. Vehide, drago mi je. Predstavljamo grad Sarajevo, našu baš čaršiju i sarajevsku tradicionalnu baklavu. A gdje bolje već u vašem dućanu da je predstavimo? Baš vam hvala. Mi smo poznati po tome da nudimo isključivo bosansko-hercegovačke proizvode, autentične moramo reći. Ima još neki drugi proizvodi koji trenutno ovdje nisu, ali ovo bi otprilike bili naši proizvodi koji su u ponudi. Znači radimo baklavu, mi smo je nazvali sarajevska iz razloga da se malo razlikuje od ovih trenutno koje dolaze iz drugih zemalja. Radimo ružicu, radimo džandar baklavu kao, da kažem, vrhunac poslastičarstva. Džandar baklavu danas niko ne radi, jel tako? Pa ja mislim da ima nekoliko porodica u Sarajevu, da još uvijek neko zna da to pravi i da bar ja se nadam da čuva našu tradiciju. Ali u gradu nigdje drugo se ne može kupiti ni pojesti džandar baklava, već u baklava dućanu. Ja bih odmah rekao šta je razlog. Znači mi pravimo, sve su ručno rađene proizvode od početka do kraja, uključujući jufku. Razvijana je jufka. Te jufke stavljamo na oklagije. Znači pričamo o džandar baklavi. O džandar baklavi, jeste. Ostavljamo jedan dan da se suši. Sutradan režemo na komade. Ostavljamo još jedan dan da se suši i tek treći dan završavamo proizvod. Vjerovatno je to i razlog zbog čega je ona, da kažem, ne mogu reći izumrla, ali zbog čega je malo potisnuta u drugi plan. Brzina, tempo života, nema se vremena. Vehide, ja sad ovdje kako podigoh pogled vidim dževđir i nekako me ovaj dževđir podsjeti na onaj tirit i na pripremanje tirita. Mi smo ponosni na to što radimo i baklavu i ružicu sa tiritom. Ljudi neki ne znaju ili šta već, ne znam nija. Međutim, specifičnost naše baklave i jeste tirit. Da ide u nju baš ide tirit. Jer sam orah, kad se stavi u baklavu, neke bi starije osobe to rekle, pita od oraha. Međutim, tirit daje punoću ukusa i daje, da kažem, dodatan šmek. I šta bi još htio da naglasim, zašto zovu baklavom kraljicom svih kolača? Ukus se pravi od početka do kraja. Znači, nema nikakvih pojačivača okusa, nema nikakvih aditiva i stvari koje bi nešto začinili. Međutim, sve mora da bude složeno u nijansama što se tiče ukusa i na kraju se zaljeva agdom, to je šećer voda koja se pravi. Kuha, ona bi trebala u stvari da bude najbliža ukusu meda. Ovdje vidimo i ružicu. Jeste. Baklava ružica, džandar baklava, ovo je? Kajmak pituljica. Kajmak pituljica. Jeste. To je isto jelo koje mislim da smo mi oživjeli. Prije nego što smo počeli, ja kad sam gledao da vidim šta se nudi u našoj ponudi, kajmak pituljice nije bila, vidim da sada još ima neki i ovdje imamo hurmašicu. Ja bi ispravio taj dio. To je kao hurmađik. To bi bio kao slatki kolač muškog roda, tako se obično... To samo zato što ste vi muškarac pa kažete hurmađik. Ja kažem ispravan naziv ovoga bi bio hurmađik. Hurmađik, da. Ali eto, ja vjerujem da su počeli tepati u nekom trenutku pa je došla na hurmašice. Pa evo, mi žene to nekako volimo pa da kažemo hurmašice. Voljela bi da nam date viljušku, samo da napravimo presjek ove baklave ovdje. Da pokažemo našim gledateljima. Ja bih htio to isto da kažem. Znači, naša baklava je tvrda i uvijek je u agdi. Ali nikad ta baklava ne može pokupiti kompletnu agdu da ona prevlada. Znači, kad se ide kroz nju, ona treba da je prhka. I u cijelosti se kompletan komad razdvaja. I otprilike se radi i kod drugih proizvoda isto. I imamo tu džandar baklavu gdje bi trebalo isto tako nešto da se desi. Jeste. Prijatno. Evo ja ću da probam. Kad rekao ste prijatno, htjela sam presjek da napravim. Kao iz narodne kuhinje. iz baklava dućana. Hvala vam lijepa. Mi smo zaista ponosni na proizvode, imamo ograničenu proizvodnju svih proizvoda
ali ono što, da kažem, ono što mi nudimo, to je ono kako treba. I moram isto reći, što se tiče mušterija, evo sad sam vidio upravo dvije gospođe tamo stoji i čekaju. Obično nam starije gospođe, kako se zove, mušterije, a to je dokaz, obično su osobe koje kuhaju čitav život i nude u svojoj kući. Međutim, ako oni to kažu da je to, da kažem, ako oni dođu to da kupe ovdje i ako nas oni preporuče negdje drugo, onda bi to trebalo bar da bude približno nečijoj kući gdje je već jeo ili šta već. Evo ja vam rekao, ja uvijek kažem, najbolja baklava je mamina baklava. Ja mislim za svaku osobu je to tako, ako je mama pravila naravno baklavu. Ali ako već se u kući ne pravi, mi stvarno ovdje pokušavamo da sačuvamo našu autentičnu bosansko-hercegovačku tradiciju i da kažem, nije lako. Zaista nije lako u najezdi svih raznih kultura koje se prepliču ovdje u Sarajevu i dolaze već u toj nekoj komercijalnom smislu. Teško je ljudima sa strane koji dolaze objasniti šta mi ovdje imamo. Mi smo naš dućan preorijentisali isključivo na tradiciju. Nemamo ni kafe, ni limunade, ni ništa. Imamo isključivo baklavu, kao takvu je nudimo. Imamo vodu i imamo sevdalinku koja je jedina muzika koja svira u našim dućanima. Evo sve vrijeme dok mi razgovaramo, sevdalinka se čuje. Znači svi oni koji dođu, koji posjete baklava dućan, mogu ovdje pojesti baklavu, poslužiti se, ali isto tako i ponijeti kući. Jeste, mogu da degustiraju, da probaju, da ponesu u kuću. Mi smo više koncipirani kao prodavnica, međutim imamo prostora i tako da se sjedne, da se proba i to što hoćete da nosite, naravno da probate, da vidite šta je to. Koje je vaše radno vrijeme, evo za sve naše gledatelje koji se odluče doći u Sarajevo, koji ga prepoznaju kao top destinaciju? Naše radno vrijeme je od 9 do 9. Naravno, u ljetnim periodima ostane se neka duže, zavisno od vremena kako je, ali ono što je naše radno vrijeme od 9 do 9. Cijenjeni gledatelji, baklava je kao iz narodne kuhinje. Baklava dućan, prava bosanska, sarajevska tradicija. Baš hvala. Vama svima preporuka da obavezno dođete, kada dođete u Sarajevo, da dođete na Baščašu i da posjetite baklava dućan, a mi hajde da degustiramo ove ukusne baklave. Nemojte mi zamjeriti, ali ja naprosto ne mogu da odolim mojim divnim ukusima. Hajde i vi sa mnom, koji ćete vi? Ja ću kurmačik. Kurmačik. Gledaj Hayat.